kapor gidon kumka development organization Bongam Southwest Kasihil District Rakhya kanika sengi ko bang kumka World Environment Day abang dilakukan tunggeng terkat kejelas langki kadang trailang naduk ikut sama ilong kami ilong pa bat kunta terter sing itung ya kini kiding ru itung harut jong kani ka surap snong aku juga por namar kani ka snong maurap tungi tanglong kawai kumka tourist spot bagi nawa jo kai kiwan nakapor sa kapor namar midon ya kani ka purna fall ang ni ko snong ilong ba kani ka jing senang jing ya kani program chết minit ya ray sama sana itu video Ya.